kawai na kini kan hapan ni kon Persya ya ka Argentina. Ha ka jingila ka semifinal. Jong Copa America. Pedang singamba ya piki para lo. Ki para jor ki berjumpa ya ki video ha ka ne ka channel. Kacin kerpa depi. Kumbala ju kerpa na kapor cekapor. Lada pimpat de ban subscribe. Singamba se ban subscribe ya ka ne ka channel. Ka jingila ka quarter final ka baar. Ha ka Copa America. Kan long la sya step. Hakapor Henry Chitang non-step. Kajingila kai kanong hapde ke Kanada, Persya ya ke pinun sula. Kumban supukin mau. Kajingila kai ke Banengkong. Haka quarter final jengko Copa America. Kanada menem step hapde ke Argentina, Persya ya ke Ecuador. Bat hakane kajingila kai ke Argentina. Kalayo bandrum cika semifinal hakane ke Copa America. Jom menta usnem deke penalti shootout. Bat lasya men-step kajingila kai ke baar haka quarter final. Jangka Copa America kan long hapdeng ke Venezuela Persya ya ke Kanada. Kat giba job nang ne hapdeng kini ki arteli kiri kin habani kon Persya ya ke Argentina. Ha ke jingila ka semifinal jangka Copa America ake cipau terik jamenta ubnai. Lada ke Kanada kan laban perlembi ke Venezuela ha ke ne ke jingila ka quarter final. Kan salong ke sin ke baar bakani kon Persya ya ke Argentina. Ha ke ne ke Copa America jamenta usnam Hajar besar. Namar ke Kanada, keledap bani kon Persya ya ke Argentina. Haka sing sedang jong ke Copa America. Haka terik jong ubanajon. Haka ne ke jingelakan ke Argentina. Kelalak ban perlem ya ke Kanada da lanamak. Ban nada jia maka Venezuela. Kan lak ban perlem ya ke Kanada. Haka ne ke jingelakan. Kan dai ke sen ke Banengkong. Bakan ne kon Persya ya ke Argentina. Haka ne ke Copa America jong menta usnam. Mano tharana pedang kawai ni kini kiri. Kaban say kon Persya ay ka Argentina. Haka jingila ka semifinal. Jom ka Copa America. Jom menta usnam. Kuble shibon ya piki para lo. Ki para jor ki berjumpa ya ki video. Haka ne ka channel. Ngin sekandopat haka way ki video kuble shibon.